Dobro jutro, drugari. Jedan brz izveštaj o dešavanjima na Nagornom Karabahu. Juče je trebalo da počne primirje u 12 sati, međutim Azerbejdžan je primirje narušio, ubacio je grupu od 200 ljudi kako bi zauzeli jedan grad. Inače, predsjednik Azerbejdžana je već rekao da se taj grad nalazi u njihovim rukama. Malo je slagao, pa su oni probali da iskoriste primirje da ubace grupu koja bi se tamo slikala i koja bi, ako ima mogućnosti, zauzela grad. Međutim, upali su u potpuno okruženje i trenutno ih snajperisti Jermenije uništavaju jednog po jednog. Jermenija je predložila novo primirje i da daju mogućnost Azerbejdžanu kako bi oni svoje ranjene i mrtve pokupili, kako bi se obmenjali sa zarobljenicima. Međutim, Jermenija traži da se to uradi uz prisustvo inostranih međunarodnih organa, uglavnom Crvenog krsta, i ja mislim da je jedini razlog za to kako bi dokazali da među ubijenima ima veoma mnogo ljudi koji nisu uopšte Azerbejdžanci, znači Turaka, i veoma mnogo plaćenika iz ISIL-a i terorista iz drugih terorističkih organizacija koje je Turska dovela iz reona Sirije ratovati na Nagornom Karabahu. Primjer isto nije poštovan celu noć je glavni grad Nagornog Karabaha bombardovan kasetnim bombama. Bukvalno celu noć su zasipali desetinama kasetnih raketa koje su izbacivali kasetne bombe po gradu. Međutim, narod zna šta da ih očekuje noć i svu su noć proveli u podrumima. Ukratko, ako bude nešto novo, javljam se.